RUNMAWI TV clear tute chibaivek ule vanal chhuangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte Voin budget session zone let chana hunneya PNE Minister Professor Lalniloma chuan PhD Department tina tui bill ti santumna annei lo thu asoi Chakma Autonomous District Council CADC Huamchunga Village Council VC INTHLAN nei turatana inbuat sainakal zela vo inkhan Puchimela Shiva Gopal Reddy IAS District Election Officer kay Shwaina in Office Chamber Nodal Officer le Political Party AIIN TLAWNG na annei PhD Minister Professor Lalniloma chuan kumkalta NIKUM AIIN kumina tlongluya TUKHAWM chu atlem to ZAWK thu asoi Chanchin Kim Changsokin Voin budget session zone le chana hunneya PNE Minister Professor Lalniloma chuan PHE Department tina tui bill ti santumna annei lo thu asoi PHE Minister Professor Lalniloma chuan Department ang chuan tui bill ti santumna aom lo thu soin PHE Minister chuan tun hnaya tui a ho that thu le tui a ho that na chuan tui bil po asang tur ania hei hi chu tu po in an sha thiam vek thu asoi PHE Minister chuan sarkarin tui bil ti san atum lo thu le ti san atum ti anga thu vor dar chu mi tu te emo ina an lo vor dar sak ani thu asoi bok Chakma Autonomous District Council CADC Huamchunga Village Council VC INTHLAN nei turatana inbuat sainakal zela vo inkhan Puchimela Shiva Gopal Reddy IAS District Election Officer kay Shwaina in Office Chamber Nodal Officer le Political Party AIIN TLAWNG na annei Puchimela Shiva Gopal Reddy chuan Nodal Officer le Political Party AIIN local te hnena Chakma Autonomous District Council CADC Village Council VC INTHLAN na lotling tak turin Nodal Officer le Political Party ten mo purnalian le poimo tak annei ti atar langa abik takin Political Party te chu Nodal Officer te chataka thopui tur le harsat na annei anga anma ni rawn thin turin atsa DEO chuan Political Party te chu thianghlim taka in elna nei tura fuin chulawa chuan complaint sia mai lo turin angin ani chutkoma hian Political Party ayo local te hian harsana sang annei baka filfile thianghlim taka INTHLAN tura an ngai poimo zong te an thlena District Election Officer chuan until te ngai poimo ani thu le thei anga malaka ni tur thu atar langa INTHLAN na lotling le thianghlim nei tura thohozel antum thu antar lang bok voina chutkoma hian Nodal Officer le Political Party achangin BJP INC le MNF ayo te antil thei ani PHE Minister Professor Lalniloma chuan kumkalta NIKUM AIIN kumina tlongluya AWMZAT chu atlem to ZAWK thu asoi Voin Assembly Session zone le chana huna PHE Minister Professor Lalniloma chuan NIKUM February ni som pakwa tlongluya AWMZAT chu MLD za som ani lain KUMIN February ni som pakwa OMZAT ero chu MLD somrat le pakwa ani thule NIKUM aya atlem na chu MLD somni ani thu asoya PHE Minister chuan tlongluya TLEM zel chu mutmo nar mo nei angai to thu soin hetiang zelani chuan phase 1 phase 2 le sibmiwa pam theiza chu nikhata MLD somthum le pali point pakhat pahni ni ma se tui pam tur atlem ni in asoibok Voinkhan Dr. Ambedkar International Center, New Delhi, Bharat Rural Livelihoods Foundation le Axis Bank Foundation Hwaihot National Tribal Livelihoods Summit 2025 manmek to Social Welfare and Tribal Affairs and Women and Child Development Minister Pilalrin Pui Chuan guest of honor ni in Aman Pui. SWTA and WCD Pilalrin Pui Chuan BRLF le funding agency Lian Kalkhom Hauma State Somlaya na thokmek ni siin na anla tholo na State Mizoram achangdaya anron som wangwang chu lom ati thu soin Mizorama mipuite ezon na konga malak mek na State Flagship Program Handholding Policy ya thopuya chak thu asoya kuntna thoka ezong tam tak te chuan ezon angil het ZAWK anlo nei theina turkong marketing le processing te thoho na kong theise adu thu asoye Rahman na chaom chuan kutna thoka ezong tu mizo te chu namtai male rin tak anni thu soin khokar ko nga po
nga laudor hunrei to takachanga chin to ani thu asoibok he tribal livelihood samita hian funding agency lian PSU lambaka international development sectora thoktu tele central ministry le state shang ayote antel ani tun thani som pathuma bungchuam le luimo inkar leibul kora THSAN pulal fakmoya kumsom nga le pakwa bungchuam thatu niya siat mi pakhat man belle ani nimin khan police te chuan lal pulal fakmoya kumsom nga le pakwa a upa thatu niya rinhlel chu anman belle niya thudon ani a twal thatu niya rinhlel anman belle takhi thorepa ni in bungchuama hian mi ina thlengin athlen intepon achanchin an shemumal to lo niya siat ani twal thana chungchanga hian INTHLAN noidang anla omni asyat ani awangin chuizui zomzel alani tarlan to angin pulal fakmoya thatu niya pu pulal fakmoya nupui sumdong rungi soidanin ni sompani zandar somvel khan visi INTHLAN vote siar ngai chang tura achhuak chu ahotak mai lo awangin pulal fakmoya nupui sumdong rungi chuan khotlang HRUAITUTE hnena thlen ngalin zondan tura rahmana siame kani lain tlaidar thumrik ma shetin naupang picnic achhuak ten bungchuam atanga kilometer thumvel bungchuam le luimo inkarluya ruang an hmu thu shat ania ruang hi endik ani hnuwa pu fakmoya ani ti finfia ani pulal fakmoya thatu niya pu mi pathum anupui sumdong rungi anupuya unaw nu fapa Eliza le pu fakmoya chianpa RUNMAWI te chu ni som pariat khan police in man ngalin pu fakmoya an tha dan shat ani danin pu fakmoya ina amulai thatin an tha hnuwa auto rickshaw mangin ruang an hmu tak na hian an paita ni in an soibok Tugin Zingdar Sarikhan District Hub 4 Empowerment of Women Saitwal District Buat Sayin CAIIN Saitwal Chimvenga One Nation One Helpline Puala Kongzo na nei ani heguna hian hun kai shwai tu Pimeri Malsom Kimi DCM chuan thu soin One Nation One Helpline poimo na te soizawin mitin ten mobile phone mangin balance nei lo po in nikhata darkar somnile palichungin endik engtik huna po chanpui na le mamo angte Omhuna changin andil theiti asoya office dornana hunle tha khoral ngai lawin olsam le rangzokin mi ten chanpuina andon theipa donani ati Pimeri Malsom Kimichuan call don te hi a call tu soichwa phallo confidential fek ani awangin chen omkhove nga te mechia emo naupang emo chunga hleilen na thlenga omani chuan report chelo turin kalkhom te chu acha ani PHVL thanga constable SDPO po into so in One Nation One Helpline din ani dan ti atar langa 181 su may sechan puina tour Women Helpline ani ti so in 1098 su now pangchan puina Child Helpline ni in 112 su ZAWK emergency response shang damlo na te rig room thil tele quarrel sia na shang thlenthula chanpuina dil na turani ati PHVL thanga chuan helpline number te hi inbum na le 1 na mantur ani lowa miswal ten shemna an hmu ngei theina tur le chanpui ngai ten chanpuina an hmu ngei theina tura manturani ti soin kalkhom te chu heng helpline te hi achulna pianga mangchin turin acha ani MNF General Headquarters General Secretary Engineer Lalrin Oma ex-minister chuan political party tamtak anlo ral to a MNF te ro chu thuthlunga wangin annung rengang ati ex-minister Engineer Lalrin Oma chuan opposition anni awanga zamai tur anni lo thule an ho tu masa ten hele chen ram lo kai shwai to in tuma in party an chwasan ngai lo ti asoya kan ho tu te wa vai na le tor na zong te kalkong hi INTLAN tonang u ati ex-minister Engineer Lalrin Oma chuan MNF achanga chhuah ka lo ban san to te po lo omchin ma se MNF chu voina alaral lova kumsom rukle pangamel muin alakal zelani ati MNF le Congress ni chin chu tuna chuan MNF le ZPM ani to thule party tamtak anral to a kan founder president po in mual minliam san to ma se kan thuthlunga wangin MNF chu anung rengang atibok Voin sumhadar som pakhat khan Mizo Upa Pawl na thial subcommittee chuan
Horeb Lodge Conference Hall General Conference voithumna an manga he hun hi puzothan moya khyang te additional DC na thial chuan khwalian ni in a manpui khwalian puzothan moya khyang te additional DC chuan kumlama po upa zoi oi ZAWK tura ngai ten hun bituka program an chan thei chulom ati thule enton tla ka ti thu asoya na thiala changa son ani do na wangin tun bak thu soina hun cha ani arin to lo thule na thial district chu Mizo Upa in kalpo na po chatak vek ani awangin nuam ati thu asoy upate chu anton shat atamto awangin ramle khotlang tan an hlutak seta naw pangsok te po in za takin kan en chin turani ti in tunlaya chalai te khovel ti chin maila ani na taka chuan upate khovel hi alani ZAWK malomo ati theyani ati additional DC chuan upate hi khovel hian angai poimo thu soin iweno po in an pualindan asyam hial thu asoya tuna kan sarkar shon mek po in upate ngai poimo in an pension lak chin po nasatakin atipungani ati a upakal khom te chu an van nei na lam thlir thiam tura cha in kanril ru hian kan taksa hi akai shwaina sa hle ani ati a kanril ru pun mang a chazonga kan kai shwai phot chuan kan taksa po in azo mai chin ti soin chu pathian du da na ni thu po asoyani an shisel na ngai poimo a Dr. Ron Shelo tura cha in upate chu kanram district le khotlang ro hlu an ni awangin society ya inthlasung lova an phak angzelin theitop chhuat thin turin acha bokani Mizo Upa Pawl MUP sub headquarters na thial hnuaya unit somni pariat an oma member sangni zasari somruk vel anumbok ani Road safety awareness and health checkup for commercial drivers aizol Mizoram chu vo in Kanzo fil ani he program hi Toyota Andrale traffic police te buat sai na hnuaya nisom pasari achanga nisom ni pakhat February sang nisom ni le pangachung hian Vivacon Cultural Center and Auditorium buat sai ania khwalian Stephen Lalrin oma senior superintendent police traffic police chuan hongin he huna hian health checkup chi sang athona in entir na nei ania mitlam le benglam chalo le natna chi sanga ron thei turin doctor ten an chutchil ngal bok ani hemirol hian road safety awareness commercial drivers te tan nei ngal ania PowerPoint presentation mangin traffic police ASI lal ompwele vanal nga ka ten thupui thlanbik nein lir theya chet swalna pumpel mitin him na ngai tua lir thei khaltu te ta na dan siam te zom valid insurance poimo na traffic dan bo chia te shem lir thei khaltu te ti tur le ti lo tur inchil shat na nei ni in zo na le chan na hun nei ani bok he hun hi mi puiten an ngai hlu hle a sha thei china mi zaruk somli le pathum ten in check up na an nei ani he program hi nili chung nei to ni in vo in ni somni le pakhat hian zo fel ani Land Revenue Department chuan mi puite sha tur thupek achwa Land Revenue and Settlement Department noya iram portal chu man thein peifel ani to a chuwangin Aizol District Bigtan in hundil na sang house pass periodic pata land lease le adang te chu online mangchawin dil thei ani to don ti kanin sha tira mimala online na dil na thelu theilo te chuan mani omna achanga naiber common service center CSC achangin CSC user fee sarkarin abithlia pe in dil na an submit theyang Aizol Borsap engineer lal chat puet chuan February ni som pakwa achanga March ni som ni sang ni som ni le pangachunga 9th Mizoram Legislative Assembly session jumli na budget session nei mek chunga harsat na athlenlo nan anhnoya miang hian thupek achwa hengmun head post office Treasury Square Aizol achanga Raj Bhavan Chimlam Gate in Kara le tennis court achanga Treasury Bazaar in Kara hian vantlang politics sa khwana le thildang wangin mipanga aya tam punkhom le bengcheng siamte khaptlatani a amai ro chu he hian dan le thupek kengko tu te a huam lawang he thupek hian ni som pakwa thlani sang ni som ni le panga achanga ni som ni thathum sang ni som ni le panga thlenga huamanga thupek bo chia anomani chuan section 223 of BNS mangin anchunga action lak ani ang khati songkha CHANCHINTHAR kan phan theide chu ani e